Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta ki nong kit kam bat ki nong kershan jong Bharatiya Janata Party BJP Mausram Mondal East Khasi Hill District kila bandrung no chaka National People Party NPP hakine gi khinder sngi na kamanta ban pengklan ya kene keseng hak election MDC bat MP Lok Sabha kaban salong no How News number 1 Kat kum gi khubor beliok lum le tho ba kaseng NPP kanang ya chakmat ka jing kren bat ba HM Shang Pliang MLA Barim ka Mausan Ram constituency ubadai ru unong ai buj pementa jong ketanat puli puthi ka sarkar jela ba unlong kum kertong ke NPP ha ki election MP Lok Sabha na Shillong constituency ki khubor ki tho anda ka jing kren ha padeng ba HM Shang Pliang bat kinong kit kam ke NPP sengmi kala sai so kapamut pa kinong kit kam jong ba HM Shang Pliang ubadang don menta ha keseng BJP kin sami no nakane keseng ban lej pengyesok pura sya keseng NPP nang ta ki khubor ki le tho ro lada kinong kit kam jong ba HM Shang Pliang ki rung sya NPP kin hap ani trelang bat kinong kit kam ke NPP ka Mausan Ram Block ban kershan yaw ba Alwin Saukmi upadai MDC pementa hak election MDC kabanlong la mensyem snem ganai ke jeng kren ban kershan yaw ba Alwin Saukmi hak election MDC kadai namar ba ba HM Shang Pliang unlong kum kertong ke NPP hak election MP Lok Sabha kaban salong no House number 1 kum ban supen kan mau ba uba HM Shang Pliang udayu officer IAS bala syang thaj klempat dai port jong sarkar jela Ubajab kumu MLA ka Mausan Ram constituency House nem arjar khat pra nak keseng kongres ula sya rem no habai kun kum kertong nak BJP hak election MLA barang sudip na Mausan Ram constituency hakine ki banai kalami ke kubor baki don lai ngut kirang ba nak keseng BJP ki papan pau ba ki kwa bani kun yak election MP Lok Sabha kini kinlong ba HM Shang Pliang ba M Khar Krang bat ba Ernest Mauri Hadin baloi sya rem hak election MLA uba HM Shang Pliang oleh sya thung kumunong aibuj ketanat pule puthi ka sarkar jela kabalong menteri daw MLA ka NPP urakam e sangma dai hang ne bawa HM Shang Pliang ulas dang ka jing dai ka baijan bat kinong elam ka NPP u presiden ka NPP Meghalaya unit u DRW Kharluki ulapan pau ba haduk menta 4 don kinong kitkam nak seng NPP ki bakwa banyakun yak election MP Lok Sabha Henry Andaladai kapor kin sawat yaw kertong u Dr. Kharluki ulapan pau ba kaseng kadon gajing kermen ban job yak election MP Lok Sabha namar kinong thep word ke NPP kilabun bha ladak hen hakane ki election MLA barang sudem